Play Pibaro, Ipidang Sobhai Pi, Shakiyit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Habaya snok tilang ban rake ka wall toilet de ka district Swachh Bharat Mission Gramin hanek sngi la pelong ya artili ki program bakerpang kata ka we hasaiden balawan ya shimbenta da kinong ya lam shnong ki bahab ka thup khap sor lan di urban bat ka we pat ka bakila pelong ha office PHE nongpo lar khie kum ka jing hikai na ka benta ki to kin shnong nong kendong ki balai wan shimbenta program hasaiden ki kentup na du uba yu ba SDO uba S Langsti Assistant Engineer ka PHE nongpo ka kong Alvarin Shangpliang District Coordinator Swachh Bharat Mission uba Ike Lapang Rangba Shnong Saiden lembat kiwei habayade bat ka program ka bakila pelong ha office PHE nongpo ka badai na kabenta ki shnong ki bahaba ka thup rural la pelong ya jing yakob draw door bat airong ya ka balaiwan shim benta ki khenna na ki jaka ba pher bat hakate ka program ka kong RM Korba Deputy Commissioner Riboy klalongkum ka kong san haringkat ka jingdon lang ki wei de ki he officer na katanat PHE lingba kate ka si ka kong RM Korba DC Riboy klayo bansa mi ki sernot haringkat ka song pisa shakirang ba shnong namar ka jingla jongki banwan ra e ka shnong jongki bakin yo e ka nam kum ki shnong bakhuj basuba Wadang ikemau suaya kariti ke dustur karukum lekbar pathar gini kelawan rakibun ha ki jimpang bat kameraru babun ki sinong video ka kram te kumatang sini habangi borongnya kalau sini ke bakarpan ngide ban kenmau ngide ban puson ayu ngirale habi barban baman suwa bat nang ne sekman kai ke kamram jungi bangi dei berle but ni so they ban I belum sikat dengan department ke belakang sitam ada kata banwan ra ya kata kenang ke buram ya ke district ini berawai bagi lang ODF open defecation free district te ya kan ni ke buram ke sabon keeping jangkarawa bagi officers ke badi pe ya kan ni Kebakilana Asia dan semua tu ikipat bas, bagi kerja kau doa benda yakni toilet sana lagi ya. Kuma piat ni ngada kelipi benda dan kami kini ki toilet sana lagi ya. Kemudian kau ketika jeng kucing sebab kebaan ketika jeng songsengan kamtang di kelong kena ki school dan ki yang sistem kejangki. Te yakni ini nak beron mengin ignore ya kata. Bagani kajing dan ini di basic jadi basic necessity ini mentang kabaki peki kijakan nongkendong dan kisar kumhang ni hapo nongpo kajaka mentang kamnong hapo mencuba kedan kaklau kebetak dan kajing sangsian kabaya bayan ni mentang kumbang yati kajaka laduna namuan bat kamte sudah sampai bersangsian kajing hikai kajing yalam nanti jam ini dia department bagi tim ke jangki jadi ke bami baru dengan ai jadi ya kok but kami ada badan kam bani ai complain ye pi baru kitna evaluation participate halan yesi banya kenma ya kami kasi badan kam ada ji engineer baru nimla ban len ya kata kajing lai baikana kelumar kalwan rak ya buan kijing sistem Mungkin ada district ini berarti berawai, but nakan ni kajinglong bengi sebab pathar kajini kapuan rakyat kajing bangkut bangsiba, teng buat deki jingri kajini lu ibang yang kata kajabwa and intern ni badan ni saban gitu jingri. Buat kajing ki disadvantage ban like open defecation. Kenapa kata keikabah sarkar kemihi kalau jangan nak dengan minister mentang Narendra Modi ji kita pensiun ini bagi dan kami jangan Swachh Bharat bagi kita di dalam dan yang kami kita ada zaman lagi